kwa nimetu bata Mìlaa niki akangoteethie Mùkamba kani kaku ani ndao kwa kindu bani kana wikala ukaeka wisi embwe wibau na wina addiction ya Mìlaa ise kana addiction either they very strong na either they bina kume overcome lakini maybe be mundu ende na gwikulia kana walite ambio chonga na wende na kuona kana ende na gwithilia kana indi ni chonge andika chonge asa isu maybe no ye twele kana ya rotatu lakini ewe hata nambo make decision akango ni kindu bani kana yambia with the wise cut Mùlaa ile masietu ange deta wa Abyssinian tea kana Abyssinian tea kana Arabian tea. Alright, nendo liva beta side effects hiyo side effects isu uwo ngendo sisi na tuisoma nina kuvani kana uelewe it is wana munuka kana taken by mouth na either unsafe for most people tikila mundu wekane sana Mìlaa na alafu ikewa either associated na physical addiction wamina kumida wambia ukwatika ni addiction ukasaidia na utachongete wigote sawa aya lile madena wambie it can cause psychological dependence pa ukesaidia we mwene saila ukuika nini emotions yaku ndweza ku make any decision by yourself. You have to do things according to dependence on either someone else thinking on your behalf or something. When people try to stop chewing cat, they may experience withdrawals. This can always say withdrawal. Withdrawal is ila, for example, we addicted na drugs. Na waka wangamia kunywa drugs, ukambi wendi we react in a different way. Okay, so then you could mbona nguwe moto mbona yako after withdrawal is just our effects ya withdrawal. Withdrawal symptoms includes irritation. Okay, we are irritated with everything. For example, we irritated on now. Wakomana mundu wao nenyo ke mbia utuika angry na ke kambia senga ni chawe ndikiende okasenga ni bi and woniki. Kitu chake ile nervousness. Okay, saidi ya we uta undu wana mundu nervous okay saidi ya tita wina wia nita wina wia. Yani okay saidi ya we katika tu we confused. Okay saidi we so nervous. Una wine na kana odeka kindu important maisha ni okay saidi ya we kuliende ni issue kana ninye. Isu ni experience ya withdrawals. Lakini mundu amina kuirealize na wambia kupanga kana ku overcome. Either hizi ukamanda wende na kuisila through the side effects kana effects ya withdrawal. Na we keep it going. Ginaweza ku overcome. Number 3, tuithi pena depression. Depression ni kindu kila wona ando sengi ma lead even to death. Kona mundu aibange commit suicide nundu achao wa depression. That important saila wende na either na withdrawal siya kulea kuchonga. Ukamanda kana wenza waneka uikwatika ni depression kana mesi ilioke saidi ya wesi ilioke saidi ya wesi ngeni maisha ni magi. Pema na mawe the way kala usiwe depression to nene. Na kila kingibabe na loss of appetite. Saidi wanawane wale undu na bata nago. Hii ni isio effects ya wana saila wale kuchonga kana waka kuchonga na wangame kuchonga for ibinda. Hizo sindo siambe yako kwata. Pena trembling. Saida nunguthilia. Pena feeling hot. We amwe wibyoba na pena sleep problems. Na nightmares. Wakila sio komento kona imo yo semba nichi kana kona semba ndine mondo te asite kwere tuvyo tuele ka ratu nightmares isu nieta we nundwa withdrawal sia mukoka ko huwa no wiya mukoka kana wiya Mìlaa ukameke ashua kana ukamana na ibinde loko na wambia kuweka pe possibility ya withdrawal sino haya embodo na onembondo wekete ila watia utoko kata wani side effects ya mutembosu haya to the baitho baba kasiati cat can also cause many side effects including mood changes. Saidi ya wikili wea ndwine lab undu wana mundu stable moods yake wina mood stability. Hedha saidi ya mundu na naumu kose no saidi ya baro no control emotions yake. Lakini kwa numata control ya emotion saidi ya mundu akose wao siye kivanga asembaniando kumi ondani kuonde changes ya kusia mood wale saidi ya at least very stable embwendwe under the influence of cat. Na pena hyperactivity. Ukanewa motao kesaidi ya uwenzita mono kuwa iti uwi. Yani utumita bina wa kuondo kesaidi ya utandikita uya. Saidi ya undu ikasiendo. Ona kwa tembe to sembete. Saidi ya diyo semba angite. Na alafu na aggressiveness. This can I say aggressiveness. Saidi ya undu ku approach siendo.
wisi approach na yani tila undona mundu nomo aisise kindu akase kindu kino ni ambosa kiiba kino na nosa kiiba ni athie musuma mundu aggressive za redaro na ona kubituka stage isio kwa kiiba ka mbiosa maybe evia katinda abuite ni Yesu for the sake of a proof kana is actually making it pena anxiety mundu anxious okay zaidi andu inela confidence yakuna we worried about life we worried about onoro na kwekata idunandwa nange wa depression na whether na high blood pressure hiyo si ndio ndo kwata side effects yayo high blood pressure kwa mbia mbarenta kame na bena paranoia ni lai an mundu ekali paranoia ni saila we saidhia we ba William the lakini okay ona hii okay iko liende andu maemie kalaba yetu ni kina maithe ya mayuko ya kundi yani okay saya undu okay sile sente ile okay sila akili ni yaku ukona we uketha we paranoid okay saya we kilo ile nombo kona abe mundu nge we bandile siani au sia isi paranoia isu ni weta paranoia na inde be psychosis all right trouble in sleeping, loss of energy ukeza wiko mathina ona ndo uona saingi kana bino ithela ndu na guo na lack of concentration ukeza yona embo wikwete we wa kuandika kindu kana kusoma kindu fulani ile buku athitiela kati no ndu ile minute nundu wa kuya Mìlaa side effects ingi cia Mìlaa ni migraines migraines ni kwewa mutwe ungi utemuthia walia migraines ba na kila kingi vena kubleed in the brain zaidi akili yaku nikewikara yani unokekuwa nthini wa kiliko chaku akili yaku ya nikuua izo ni la severe andu ingi mayabika stages lakini sioka severe sio kavo na vena heart attack na changes ya blood vessels zaidi ya ngoo yaku ni la izo kona ngoo wakona ni light heart attack ngoo ikaongama aneka kuna new zaidi ni aungamana yaka kuna weayo uka faint na story yaku maybe hithu na ve changes to blood vessels na ve lung problems na ve liver problems yani thina wa mabui thina wa tema na also sex drive and sexual performance even ndokasi yako either either to the worst we say that real ndune we sexually we perform as sexually izo tisi ndila to kwenda maisha ni maito na pama kadha makasia chewing cat leaves has led to infections that can cause such as pain below the ribs yani ukisaidhia undu uchangia ta Mìlaa udonombia kwa ni woba au ngua cha wambau ukewa na wo changes ya white blood cells ya kuibendoka nete maya kuthine neba nundu because of contamination of fresh damp cat leaves nundu wa isa matwasu yuko umwana muibato naende kumagu iya mayo magu wesa ile mayo matonne kanga onembandu enda ko dentist ukesa ile mayo magu ondeme na maima kwa we sainge kaba wese kiendo ukeka ukese lakini waka wethia kindu kila wese ni kiukulija the nane umano nacho ndo sainge ukoge kulia yumya kenge kumyokite maybe mathina onde oketha namo ciana ciaku nduketha tanda kusiea nduketha tanda kuimbwa na bina na ciana ciaku na family yaku nduketha tanda kwasia niona yu ningwikalamia kenge ya ona for example mayo kama thoko kesa ya ndu so ya muthokoi na pesi nduketha uya ukanenga wesi ndulampololo na maybe nao wesa ya na ndo atumia sanzeo ciaku ila wa chonga na family yaku ina family yaku ya nebona yo nuo nengi ndita out of sight out of mind out of sight out of mind kumundu esaithia ndevo physically andu ingi maitha nake ona nthino anita ciana kuwe Mùkamba please ndusisie niki na lafu itwende na usia njoma ndo atu manai yoni chao kitonda kwekwa lakini ndo amana kanai kini kindu waleta kwa avoid ni kana wisaithia at least Mùlaa ndona atwika thina kwaku na wana watwikiria Mùlaa thina kwaku mana pena thina ukwetelete amo mathina imumeba mathina ni mwaso nange na tiuna ndio kuna watetheka onemba ndo natetheka ndo tethio mundu na imutumio video no nake alan we mundu yeso yana mbio chongai umwe aleje matwasu ndia kwa tondonge anenge ti umwe athimwe